اجازت پتہ پتہ بت کیا چھس کافی آیت مبارکن اندر چھس وضاحت فرماون چھس ژٕ نہ ساری بند کرت گمراہ کی فلن تجد له ولیا مرشدا یمن کا میون ٹوٹ بند مرشدا تم ہیک نہ امہ وت پہ گمراہ کرت یمن میانن بندن سی تعلق یمن میانن بندن سی یاران یمن میانن ٹاٹھن سی رشتہ تم ہیک نہ گمراہ کرت کہ پتہ یہ پانے منگن دپن چھس پروردگارا ون دی میں یت وت پہ استقامت صراط المستقیم پتہ پانے ونن انعمت علیہم میں دتی ہنز وات یمن بندن سے انعام کرت آو نہ خود جائے پہ تم لوگ ہیکن نہ گمراہ گژھت یم کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس دامنس تھاپ آسن جو سمجھوا پتہ ات وضاحت کرمت علماء کرامو من النبیین والصدیقین والشہداء ژور طبقہ چھ کرمت بیان یہندس دامنس تل اس بہت ہیکو مگر ژوروے کالٹی چھ نیرن در خدمت رسول اللہ تکیاز علماء کرامن ہن متفقہ اصول چھو یس تہ کالٹی دنیاس من چھ صدائی در خدمت رسول کریم سچن کالٹی یس دربار رسول اندر نبوت میانس تاجدارس نش من النبیین والصدیقین صداقت رائی در خدمت رسول اللہ صدیق بنو صدیق در خدمت رسول کریم تکیاز گوڈنک صدیق او جناب رسول کریم وچھو کیا یل تاجدار گوڈنت پہاڑس پہ آو یمن ست دپنک ولو ہوت پہاڑس پہ گسو اتل حضور کھت فرموک بزن ونو ہوت پہاڑس پہ کن چھ فوج تھی مانوا یمو دپس تمامو اس مانو مکیو تمام روزن والو دپ ات مز بلیورز تو نان بلیورز پن تہ غیر دپ اس مانو ہمیان چھ فوج پکن فرموس کس بنیادس پہ مانو فرموک تھی چھو صدیق تھی چھو تہ زندگی مز آپس ونمت زا گویا صداقت ترائی در خدمت رسول کریم من النبیین والصدیقین والشہداء مگر شہید کس بنیادس پہ چھپانا شہید دبا یلزم ظاہری طور شہید گوئی رسول کریم ماگو نا صداقت تلی یل دربار رسول مزرائے نبوت نبوت کمال استلی یل نبی آخر زمان تو چھے سمجھوا صالحیت چھے تلی یل تاجدارو ہچنو وچھو تو نیو سمپل اگر تو بات کھیو یہ چھو پنی باڈی ہن انرجی خاطر کھون چناس مگر اگر کھیو تتپا رسول کریم و تناول کور تل چھے یہ بات یہ چھے نا کالٹی رسول کریم یہ چھے پریت کان کالٹی نیرن در خدمت رسول کریم اگر پلو لاگن چھو جسمچ حفاظت سردی مز گرم تو گرمی مز مگر اگر لاگو جتپا رسول کریم ہو تل چھ عبادت اگر تجارت کرن چھ دنیا ضرورت انسان سے زندگی ہی ضرورت مگر اگر کرو جتپا رسول کریم ہو کر تجارت تل چھ عبادت اگر پن خاندار نیز قربت کرو حاصل اگر کرو سنت زانت تل چھ عبادت گویا جو بھی کوئی کالٹی دنیا میں ہے جو بھی کوئی دنیا کی خصوصیت ہے دنیا کی کوئی بھی صفت ہے وہ ذات رسول سے نکلتی ہے سکالٹی چھنیارن در خدمت رسول کریم دامن رسول مگر تاجدار چھو ظاہری طور شہید گم یہ کت بنیاد اس پر پانس دپن شہید تو چھے سمجھو ات پٹ کرا بگفتگو مگر ونکن چھنو وقت گے آیت مبارکہ کور میں جدا تلاوت ات پٹ کرو اس واپس رجوع پروردگار چھو فرماون دوئی کن ساتھی موقع تو وچھو شہادت کس بنیاد اس پر کت پٹ چھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نش ثابت کہ شہید کت پٹ چھو شہید یہ کالٹی کت پٹ چھ در خدمت رسول کریم یلزن ظاہری طور حضور شہید گئے یہ چھرالن کربلا کس میدان سے اوے دپ کم تام شاعرن دپن علی بابا نبی نانا قیادت ہو تو ایسی ہو دپن یم سن بابا ایسی شاہی ولایت علیو کس آج شاہی ولایت گھڑ کرو اس آت پر تھوڑا نظر دمو اس شاہی ولایت کمیشوانی
یہ سو شاہی ولایت یلی امام حسین اس مہمان آو گراؤس مہمان امام حسین کور دیو ریسپیکٹ امس کورک زبردست احترام گرس مز ژوٹ یہ کرک مہمانس پیش چائے کرک بہترین ات پہ اس مہمانس قدر تکیاز مہمانس میزبانی کرمز جناب رسول کریم حضور فرمو اکس اوی اہل سنت والجماعت طریق کان تہ مجلس ٲسِن کھٮ۪ن چٮ۪نُک انتظام آسان میلاد ٲسِن کھٮ۪ن چٮ۪نُک انتظام امام حسینن ہُنٛد دۄہ ٲسِن کھٮ۪ن چٮ۪نُک انتظام شبِ برات ٲسِن چاے سماوار سۭتۍ شبِ قدر ٲسِن کھٮ۪ن چٮ۪نُک انتظام تِکیازِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کٲنٛسہِ اکھ لُقمہٕ کھیٛاناونس چھُ واقعی کربلا یا اسلام مبارک مگر یاد تھیو کربلا چھو امام حسین فکر ناو کربلا چھو امام حسین ہندس امن کس پیغام اسناو کربلا چھو امام حسین ہندس تت بغاوت اسناو یا ظلم اس مخالف کھڑا گئی کربلا چھو تت چیز اسناو مینو بزرگو عزیز ساتھیو یس امن پیش کر مینو بزرگو امام حسین پنن اہل بیت ہت در خدمت حضرت اللہ یہ شہادت پیش کر در دربار حضرت مینو بزرگو کربلا چھتت ناو کربلا چھتت ناو یتی امام حسین اسلام زندہ کر دپن اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد مینو بزرگو خالی ماروجو یتی ونن امام حسین اندس سجدس من شہادت امام حسین رود سجدس من نماز تراؤن کے مگر پنی نماز ہنٹ تھیو خیال پنی امنت تھیو خیال پنی احترامت تھیو خیال پنی شعورت تھیو خیال تلا پنی یم بودتک مروک یم شہوتک بود پانس نیچو کھڑا خالی ما ونیو کربلوک میدان ہوت ما کریو بیان خالی ما روزو دلیل ہوت بوزا بلکہ کریو یہ تتھائی پاٹ عملاونچ کوشش ات پاٹ یہ فکر دیت امام حسین علیہ الصلوۃ یتھاش کندو بلی بابا نبی نانا قیادت ہو تو ایسی ہو میں جوانی امام حسینن چاہی کر میامانس پیش میامانن ہوت گوڑنکوی لکم تلن چاہی من سوچانا وزناون یہی حتناسس کن دپن نظر پیس آنگنس کن نظر پیس امام حسین نندس آنگنس کن دار ایسا ات پہ دار کی نظر نبر ات وچھک بیت مسافرہ ام سے وچھک لباس لگت زبردست برون یہی وچھک دوزانو بیت ام سے وچھک ٹٹھی چائے تو سوت بچ گئیں اما یہی تراون چائے منت چائے داما داما چون میمان گو کھڑا تو پن پنان چھسن یہ طریق یچن وچن اہل بیتن اندس گرز منز یناز گشن تمیز تو طریقہ سن در خدمت امام حسین علیہ الصلوۃ امام حسین فرموز کیا دلیل دپن بوزو اندر کنچ میمانس قدر مگر نبر کنچ مسافر بیت ننی پتر آنگنس منز تمی چھٹر چائے دنیوا دپن امام حسین سود چشمان مبارکو عشق مبارک عشق ناز دپن حامیانی میمان ہوند میا گاش آنو ینا چھوئی نامت مسافر فقیر ینا چھوئی نامت گداگر اہل بیتن انجز درواز اسپٹ انسا امام حسین تلکوشو دپن یحز گو وقت گمیر یحز گو شاہی ولایت علی المرتضی کرم اللہ تعالی دپن سی گو سون باب صاحب یہ گو شاہی ولایت علی المرتضی یس ننے پتر بیت دس چائے چھو چوا مگر مہمان اس چھو دو ریسپیکٹ دپن سی امسین زندگی ہون مزاج تو طریق چھو یہ چھو سادہ زندگی گزارا تو اچھا سمجھے وہاں
اوے ٲسِس ابو تراب تہِ فرماوان میانو بزرگو عزیز ساتھیو یہ اوس نہٕ یہِ وٕچھان بہٕ پتھر کنہِ ما چھِ میٚژ یہِ اوس سادگی پسند شاہی ولایت علی المرتضی اوے فرمو عاشقن دوٚپُن علی بابا نبی نانا دپن یم سُنٛد نانہٕ چھُس نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ آنو اسلام آباد کی روزن والی مسلمان آنو دیہانا امنس پیٹ میون امام حسین پنن اہل بیت ہے شہادت در درباری حضرت اللہ آنو یوس امن حشنومت جناب محمد رسول اللہ آنو انسائی انسانیت در سوز دتمت جناب رسول کریم در درباری رسول کریم آنو انسائی آپ رومت امسے کھینو آپ رومت پنہ زبان مبارک مز پنہ دہان مبارک مز جناب رسول کریم اوے اوسس عاشق دپن علی بابا نبی نانا قیادت ہو تو ایسی ہو تل سمول کیا کر امید میں نش نیرن علماء کرام سمول کیا کر توقع میں نش نیر وفادار نیچو یم زندگی مز حرام استحل حال سائز تمیزی کرمت تمس کیا تر کربلا فکر تمس کیا تر فکر حسین پتا تمس کیا لگی پتا امام حسین چو کربلا اسمس اسلامی شعور دیوا اسلامی کربلا اسمس اسلامی معاشرت تکمیل تربیت دیوا تمس کیا تر فکر امام حسین چو امنک پیغام دیوا امام حسین چو کربلا اسمس انسانیت درس دیوا اسلام درس دیوا شاہی ولایت سن یہ فرزن امام حسین چو کربلا کس میدان اسمز امنک تو صبرک پیغام دوا تمس کیا فکر تل یم ہمیشہ اسن حرام استحل حال تمیز کرمت سو کریا توقع منش نیر امام حسین ہن فکر ہند اولاد یہ کشر مسلمان پر حفظ دپن کردار چھن حسین سن کے مگر گفتار چھ حسین سن یہ پیغام حسین نہیں ہے یہ کربلا کا پیغام نہیں ہے ہماری ہمارا کردار یزید کا ہو اور ہمارا گفتار حسین کا ہو یہ متضاد بیان اتمن چھ تضاد یل سون کریکٹر آس یزید سن اس آسو ژور اس آسو بیس دکھ دن وٲلۍ اس آسو لکون کھیون وٲلۍ اس آسو حرامس تھپ دن وٲلۍ اس آسو بزرگن ہندس احترامس مز خلل کرن وٲلۍ اس آسو تم لوگ یم انسانیتس آسن مول ژٹن یم لوگ کیا ونن امام حسین ہند غلام تھی سمجھ ام کیا ونن کربلا پیغام کربلا میسیج دون کربلا فکر دون کربلا دپن پرت جوانس قدمس پہ کربلا پرت ماجہ بیٚنہِ کھۄن منٛز کربلا پرت مسلمانس مزید گژھُن کربلا پرت مسلمانس ہر قدمس پہ کربلا اسے ویسے ہی صبر کرنا ہے جب اس کے سامنے رشوت ہوگا جیسے حسین نے کربلا کے میدان میں ان ظالموں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا جو رشوت کے تقاضا کرتے تھے جو رشوت کھانے والے تھے جو ظالم تھے جو جابر تھے جو انسانیت کے تقاضے کو مردہ کرنے والے لوگ تھے جو انسانیت کو زندگی بخشنے والے نہیں تھے اس کیا کرو بیان کہ حسین سن غلام ذرا سمجھو عاشق چھو دپن علی بابا نبی نانا قیادت ہو تو ایسی ہو یم سنس قیادت یہ سائس تم سن عالم کیا سوچو پتہ مگر گوڑ وچھو تو یم سنس قیادت یہ سکت پٹ چھو ات میدان اسمن صبر تھیت شور اہل عیال پیش کرن در دربار حضرت صبرس چھ مقام صبرس چھ قسم الصبر للہ الصبر مع اللہ الصبر علی اللہ مگر یوت چھن وقت میں ان تو گوڑے اس ہکون کا مدلل مفصل یم چھ بڑی موضوع یمن پہ قائد انقلاب شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کتابن ہند دریاو چھ بہنی اس لیے گسن بہ ات موضوع اس کن تکی مگر چین من تھو ہو دت کتاب پڑھو کتابن ہند یار بنو علمن ہز کتاب انو چاہے سو امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ چاہے سو تفسیر نعیمی چاہے سو میں بزرگ عزیز ساتھیو اہل سنت
والجماعت کانت علم آس چاہے سو قائد انقلاب قبلہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب آس کتاب اینو کتاب بنایو پنن دوست انشاءاللہ عز و جل تو وچھو تہندِ زندگی مز یہ انقلاب بہ چھس تہ گزارش کران قیادت کیا اس امام حسینس علی اوس بابا علی بابا نبی نانا نبی تاجدار اس نانا کس نبی دپن تُہۍ چھو نہٕ دِوان اگر بچی برونٛٹھ کُن اَسہِ چھُ لگان تکلیف چھُنہٕ حظ لگان ہے پتھ کھڑ صفس منٛز گٔے خلل چھُنہٕ حظ دپان اگر بچی مگر یہ چھُنہٕ اسلامی کردار یہ چھُنہٕ اسلامی معاشرُک کردار یہ چھُنہٕ اسلامی معاشرٕ کران تقاض یہ چھُنہٕ اسلامی شریعتُک تقاض وٕچھو اسلامی شریعت کیا چھِ ہیٚچھناوان کُس تاجدار توجہ تھٲیزیو مےٚ کُن سُہ تاجدار جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبویس منٛز چھُ خطاب دِوان اکھ زمیندار بویا دور آو زمیندار بویا یہ آو مسجد نبویس منٛز در خدمت رسول اللہ تۄہہِ ترِوٕ فکرِ عاشقن قدُک علی بابا نبی نانا قیادت ہو تو ایسی ہو دوپن اگر قیادت گژھِ آسٕنۍ یِژھ دوٚیِم قیادت آسہِ نہٕ کٲنٛسہِ یِژھ ٲس امام حسینس یِژھ ٲس امام حسنس یِژھ ٲس حسنین کرامن میانیو بزرگو عزیز ساتھیو فرماون تاجدارس ییٚلہِ سٲیِل آو مگر یہ ہسا اوس زمیندار بوے یہ ہسا اوس واریاہ دوٗرِ آمُت دپن ییٚلہِ مسجد نبویس منٛز ووت ہنا بیوٗٹھ پارس وُنہِ اوسُن نہٕ اسلام اوٚنمُت وُنہِ اوس نہٕ مُسلمان بنیومُت تُہۍ چھا سمجھ یِوان وُنہِ اوس نہٕ مُسلمان بنیومُت وُنہِ اوس غٲر مسلم وُنہِ اوس نہٕ بلیٖور وُنہِ اوس نان بلیٖور دپن یہ آو گۄڈنِکۍ لٹہِ در خدمت رسول اللہ توجہ اشو مسلمانن صفس من درا اشو بوئیس بوئیس ست تقال اشو بوئیس بوئیس ست تزار اشو مالس نجی ست تزار ادب کم دائم دبن یت جای آو علم یت نند رشت شاہی ہمدار تت جای علم و تج فتنچ کتاب ساقی دبن اسلام و ستنت پندال اتوس واٹن ستب اش سمجھ کنچی اش کران اکز تو سمجھ بب توئی نکے جل شانو جل ذکرو آزان مقلائن انشاءاللہ کرو جل شانو نبی نانا قیادت ہو تو ایسی ہو گلا سجدے میں کٹوانا شہادت ہو تو ایسی ہو اما کسنا تاجدار فرماون تاجدارن انس خدمت از مزاو آنکھ دور زمیندار بول مگر میں نوجوانو ونیوس نیم ایمان انمت ونیوس نیم مسلمان بنیومت دپن یل مسجد نبویس من چاو ہنا گو ٹائم امس لوگ پیشابک زور کمیک زور پیشاب آوس پیشابک لوگ زور دپن ام کر کام یہ گو مسجد نبویس من کھڑا یکدم کرن کھڑا کھڑا مسجد نبویس من پیشاب ام شخصن کو مسجد نبویس من کھڑا کھڑا پیشاب میں نو بزرگو صحابن گو نہیں برداشت فرماؤن صحابی تاجدارو توی بھی اجازت اس کرو یم سن سر جسمنی جدا آنو کیا دلی آنا زمی کر مسجد نبویش بیادبی امی کر بیادبی در دربار جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب شبی تاجدارو فرماؤ نانا تشریف تھے ونی چھنے میں اسلام انمت ون چھنے میں ایمان انمت امی چھنوئی پتا مسجد نبویت ادب کیا گو امی چھنوئی پتا دربار رسول ادب کیا گو امی سمجھ دیو تکلیف فرماؤ رسول کریم سب دے پان تشریف آور کھڑا آپ بالٹین انمت اد بہو یہ کو رخصار ام پت کر کام فرماؤ کہی پریشانی چھن کہی غم چھن تو کرو معاف خدا انت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماون یہ بیوٹ یہ مجلس گئے برخاست
مجلس گئی برخاست دپن یہ شخص ام ہیوت نیرن یہ درو نبر مسجد نبر کن اوس یہ پرارن مے گژھ سواری ین بہ گژھا پننس گامس بہ گژھا پننس مگر سواری ٲسٕس نہٕ کہین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انو پنن اونٹ فرموس یہ کرِ میانہ اونٹنہ پہ سوار تکیازِ یمس گئی بے ادبی در خدمت رسول کریم یمس گئی بے ادبی مسجد نبوی اس لیے دیو یمس مین اونٹن سوار کھول پنن جبہ مبارک تروک نو فرماون یہ شخص دو لاکمہ چھ تھپ کرت صحابی یل ام سنس گامس مز ووت فرماون ات گئی لوک جمع دوپک اما یہ کس بادشاہ سٲنِس گامس اندر ونہ اوس نہٕ لوکو بور ٹاٹھ علاو پلو وچھمت زا ونہ اوس نہٕ لوکو گاسہٕ رز علاو پننس ات قمیض مبارکس گنڈ وچھمت زا دپن یل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنن جبہ مبارک دیت یل امس پنن اونٹ دتک سوار فرماون گام گو جمع یل گامک لوک ساری گئی جمع دپن یل نزدیک ہوئے دوپک اما یہ کس بادشاہ ات وچھوک پنہ گامک غریب زمیندار دپن دوپیو ثقت دربارس مز اوسک گومت یت ژےٚ عنایت آئی کرن فرموس بہ گوس در خدمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بیک وقت اون امہ گامن ایمان در خدمت رسول کریم اناز یم سن باب اوس شاہی ولایت یم سن نام اوس انمک پیغمبر جناب رسول کریم یس انسانیت کن تقاضن اوس قدر کرا یس انسانیت اوس قدر کرا یس رسول کریم اخ مثال دم ام پتہ دمو واپس پنس موضوعس پہ یتھن اس انحراف کور یتھن اس درائے تتھ آیت مبارکس پہ یس اس خطبہ پت تلاوت کر مینو بزرگو ایک دوس رسول کریم خانہ کعبس ڈون پھشا دیوان توجہ تھیزو میں کن تو وچھو حسین علیہ السلام ہند نار دت حسین علیہ السلام ہند اجتماع کرت حسین علیہ السلام ہند یم دہ دو روز دہ روزت حسین علیہ السلام ہند یمن دہن دہن اجتماع جلس جلوس کرت امہ پتہ تہ اس فکر حسین سمجھن کی پیغام حسین سمجھن کی تکیازِ اس پنس ہمسایس پنس مسلمان بٲیس پنس جوانس پنس رشتہ دارس پنہ ماجہ بیٚنہِ پنس دوستس پنس اشناوس تتھ پٲٹھۍ گریبانس تھپ تراون یتھ پٲٹھۍ نہٕ اسلامن اجازت دیت کینٛہہ فرماون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوس خانہ کعبس دِوان ڈون پھشا ییٚلہِ ڈون پھشا مکلووُکھ اتے درٛاو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم أکِس دروازس پٮ۪ٹھ اتھ چھِ کٲفی درواز علماء چھِ فرماون باب جبریلس پٮ۪ٹھ امہِ پتہٕ پھرُن روی مبارک خانہ کعبس کُن یہ چھُ مسلم شریفُک حدیث اگر تُہۍ اتھ پٮ۪ٹھ کٲفی ریفرنس پرنہِ آسن تیٚلہِ پٔرِو قبلہ حضور شیخ الاسلامن ہٕنٛز کتاب تتھ چھُ ناو رِلیشن بٹویٖن مسلم اینڈ نان مسلم تِمو چھُ انسانیت کہِ تقاضٕکۍ واریاہ حدیث اتھ کتابہِ اندر أنمٕتۍ تہٕ یِہنٛز ریفرنس دِژمٕژ تۄہہِ ترِوٕ اصل پٲٹھۍ فکرِ انسانیتُک درس کِتھ پٲٹھۍ چھُ اسلام دِوان تُہۍ چھا سمجھ یِوان میانیو بزرگو عزیز ساتھیو فرماون رسول کریم ییٚلہِ اتھ دروازس پٮ۪ٹھ درٛاو صلی اللہ علیہ وسلم امہِ پتہٕ کوٚرُکھ خانہ کعبس خطاب علماء چھِ امہِ منٛز اخذ کران فرماون خانہ کعبہ تہِ چھُ بوزان ییٚلہِ تاجدار خانہ کعبس سۭتۍ کلام چھُ فرماوان فرماون چھُ سا کعبہ ژےٚ چھے خداین تیٖژ عظمت دِژمٕژ ژےٚ نِش یُس بیہوان چھُ سُہ تہِ عبادتس منٛز یُس ژےٚ نزدیٖک بیہوان چھُ سُہ تہِ عبادتس منٛز یُس خانہ کعبس وٕچھنٕے ہوت چھُ سُہ تہِ عبادتس منٛز فرموس یُس خانہ کعبس طواف کران سُہ تہِ عبادتس منٛز فرموس یُس کعبس دیٖدارٕے ہوت کران سُہ تہِ عبادتس منٛز اے کعبہ ژےٚ چھے خۄدایَن تیٖژ عظمت دِژمٕژ پوٗرٕ مسلم ورلڈ چھُ ژےٚ کُن رجوع کران دولت جمع کٔرِتھ چھُ دپان بہٕ گژھٕ ہا خانہ کعبس کرہا طواف چھُنہٕ حظ دپان پوٗرٕ مسلم ورلڈ چھُ دپان أسۍ گژھو کعبس کرہو طواف دوٚپنس اے کعبہ ژےٚ چھے خۄدایَن تیٖژ عظمت دِژمٕژ پوٗرٕ اسلٲمی دُنیا چھُ ژےٚ کُن رجوع کران مگر اے کعبہ یاد تھاو تیٖژ عظمت دِژنَے نہٕ کینٛہہ ییٖژ انسانیتس دِژٕن
یہ انسانس دن تھی سمجھا میانو بزرگو کعبس گھن ولس گھ پتہ آسن مسجد اژن ولس گھ پتہ آسن کعبس من اکس نماز لچھن نمازن ہند ثواب مسجد اژن ولس گھ پتہ آسن بہ گھس نبر نیرت انسانس تکلیف دین سہ امام حسین ہند فکر مخالف مسجد من گھن ولس گھ پتہ آسن نبر نیرت گوسس نہ ماجہ بین تکلیف دین بازر نیرت گوسس بی سن بین پن بین سمجھن بی سن کور پن کور سمجھن نبر نیرت گوس نا مالس کچھ پہ تھاؤن کی ہوتے آئے مسجد من صفن من نماز ادا کران ات نماز فرمو تاجدارن یاتی علی الناس زمان اخ وقت گزر لکن پہ لک آسن مسجدن من برت مگر تمو من آسنا اخ تہ مومن تمو من آسنا اخ تہ مومن میانو بزرگو میں چھ سمجھ یوان تو ایسے فکر ترمت یس اس کلام کرنے گسو یت محبتس من یمی محبت کس تقاضس من آز سمیمت پنس پیر صبنس پنس رہبر سندس دامنس من اس گھ پتہ آسن فکر حسین کت ونان تعلیمات حسین کت ونان امام حسین ہند کربلا کے میدان آواز تو فکر کیا امام حسین ہند پیغام کیا یہ گھ مسلمانس سمجھ ورنہ دہوئی کربلا بوزت ام ست اند نا کہین یل پانس من تتھے پہ چینج ان یت پہ امام حسین وس فکر دس کربلا کس میدانس من پن سوری خانواد کورک صبر کس بنیادس پہ پیش اسلام کس بنیادس پہ پیش اسلام کس تقاضس پہ پیش اسلام چاہیتی خاطر پیش در دربار حضرت اللہ جل شانہ مینو بزرگو سمو بے واپس ات شہادت پہ یتن اس قرآن مقدس نس کر تلاوت بدم تو امہ برونٹ اس کرو امہ آیت مبارک ترجم تو تحقیق تہ بیان بہ کر تو گزارش اس درمیان اخ کتاب یس قائد انقلاب و لیچمز یہ امیک تعارف خالی یہ قائد انقلاب امہ کتاب ہند تعارف ات کتاب ناو یزید کے کفر اور اس پر لعنت کا مسئلہ یہ کتاب القول المتین فی امر یزید لئی دپن یزید سن کفرک تو تمس پہ لعنت مسئلہ یہ فتوا 770 پیجن پہ لکھمت از شیخ الاسلام قبلہ حضور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یعنی از چھپیو یمچ رسم رونمائی سپدن انشاءاللہ سپد اسلام آباد اندر کے پی روڈس پہ آتوار دہ 10 بجے یت مز قبلہ ڈاکٹر سمیر شفیع صدیقی صاحب تہ ڈاکٹر مسعود صاحب تہ بناچیز تہ بی تہ علماء یمچ رسم رونمائی گھن برونٹ ین مے تہ نش یہ اخ فتوا 7 پیجن پہ قائد انقلاب دتمت یزیدن کفر تہ کورمت اور لعنت تہ علماء کرامو لیچمت ونیک تام یم تہ سن اسلاف اور یہ اتھنٹک اخ فتوا یہ 770 پیجن پہ تو سمجھ اس پتم یم امام حسین ہند دربار پہ ونیک تام وقت گزرو یمو علماء کرامو یہ فتوا دتمت تم ساری یت مز انمت قائد انقلاب قبلہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب گوڑ قرآن نس پتہ قبلہ حضور ساری وضاحت کرمز قرآن حدیث کی روشنی میں پتہ مینو بزرگ عزیز ساتھیو کفر یزید کی بنیاد اذیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن حدیث کے دلائل الائمہ سلف کی تصریفات مینو بزرگو یت من بہ ہیک نہ یہ پرتھی ونکن اگر تو امیک تعارف آس پرن یمس نہ کتاب آس ضرورت ونکن کی یم چھ 3 کتاب اس ست یم آس جمعہس پہ تم مکلے ات اصلی 900 قیمت ات 50% ڈسکاؤنٹ دتمت منہاج القرآن ونکن 500 چھ کتاب یون دن اگر کہیں ضرورت آس 3 چھ اس نش اویلیبل سہ کر مولوی صاحب ست رابطہ مگر یم اس 500 نمت کم بیش 5,000 ٲسِن پرنٹ کڑمت اس فری آف کاسٹ یم دمو تو سارے یزید کے کفر اور اس پر لعنت کا مسئلہ یہ امہ کتاب ہند لکٹ مکٹ تعارف یہ واتناو تو سارے تام انشاءاللہ فری آف کاسٹ مگر کتاب 3 ست یمس ضرورت آس سہ ہیکہ حاصل یمس تمہ علاوہ آس پتہ ضرورت سہ ہیکہ اس رابطہ کرت اس منگناو یہ اتھنٹک فتوا ونکس قبلہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر
القادری صاحب دیت اہل سنت والجماعت کیو بہترین علمن ہند دائرس مز یس تمام سانو اسلافو پت کنت استفاد تہن پیش کورمت قائد انقلابو بہرحال گڈنیت کرائے میں قرآن مقدس آیت تلاوت رب ذوالجلال فرماون قل فرمایو یا رسول اللہ لا اسألکم بسو نتائی منگن اجرا اجر الا المودت فی القربا مگر بچھو تائی آخ چیز منگن بچھو تائی الا المودت فی القربا میانن اہل بیتن ست کرو یہ ترجم ات قرآن مقدس کس آیت مبارکہ یل ام کس شرحس مز گسو ام کس تفسیر اندر آو تیل قائد انقلابو دریاون ہند دریاو بہائے بتاؤ اخ استفاد تہ موٹ کن تہ گس انشاءاللہ بروح و جسد گسو تہ مطمئن بوزو بزن ون تہ باؤس اسلام آباد پہ پیر صاحب نس خدمت مز ات ینس چھسو نو تہ بہ کہین اجر منگن بلا تشبیہ بلا مثال بسو نو تہ اجر منگن مگر اخ چیز چھسو منگن مے دیزو قمیض یزارا اخ مے دیزو امیک مطلب کیا گو تھی دپیو مولوی صاحب چھ بڑ دانا یا دپیو چالاک ناز دپن چھ اجر تہ چھسو نو منگن کی مگر قمیض یزار تہ چھ منگن چھناز بلا تشبیہ بلا مثال نیو تو یہ تھے پٹ اگر اخ عام انسان امی قرآن مقدس کی آیت مبارکو ترجم پاری سدہ پہ پروردگار چھ تاجدار اس فرماون اجر تما مانگو تا اجر تی ہے اجر تما مانگو شناز فرماون قل فرمایو یا بے بوزو تو رب چھ فرماون فرماو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل فرمایو یا رسول اللہ لا اسالکم بچھو نتائی مانگن اجر اجرا الا المودت فی القربا مگر اکئی چیز چھو مانگن تو کریو مینس حسن تو حسین سید ہے تو شو اجر تے مانگن بے شو دپن اجر چھ مانگن تو چھو دپن مینن گھر کن سید کریو محبت پیر صاحب چھو دپن میان کی تہند پاس ضرورت تو یس تعلیم میں نش لگو بظاہر و باطن لگوا تعلیم ضرورت یا پھوک لگوا ضرورت یا تئی شریف لگوا بہ دمو سوری اجر چھسو نہ منگن مگر مز مز اجو یون یت مینس عیالس اجو خدمت ہے اجر تہ منگن بڑ دانا پوٹ چھ انکار تہ کرن تو چھ سمجھ یوا مگر قائد انقلاب شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب گروزا فرمو حضور اپنا چیت پٹ فرماون اصل کے یا چھو پزی رب فرماون اے نبی یمن فرما بچھو نا اجر مانگن بچھو کیا چھو نا اجر مانگن یہ چھو نا اجر مانگن نہ چھ امیس ضرورت تو کریو اہل بیتن سے محبت امیس چھو یہ ذات ضرورت وچھو کیا ہے میں نو بزرگوں اکیس بچت شمول موج آسن چھوس ناز آسن اگر دنیا ازمن خدا اس پت تاجدار اس پت شفیق در رفیق چکا سچ مول چھناز مگر علماء کرام چھ فرماون اگر مسلمان اس کھوند لگ گوڑ چھن مالس ماج ہون دل دکھی گسن گوڑ چھ دل مبارک اس تکلیف لگن جناب رسول کریم اگر مسلمانس کھون لگی گوڑ چھ لگن تکلیف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکیاز میانو بزرگو مالس ماجین خود شفیق تو رفیق چھ مسلمانس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اما مول مول چھ پنی زندگی لاگن داوس اچھ پراپرٹی بناون چناز بناون اچھ نعمت بناون دولت بناون باغ بناون زمین بناون گاڑ بناون بنگل بناون پنیس بج سن خاطر یہ کیا چھ دپیو نعمت یہ چھناز نعمت انس دین چھنات مخالف اتنا کان دپیو تو مالس سۭتۍ ما کریو محبت مالس سۭتۍ محبت کرن چھ اسلام مکانس سۭتۍ محبت کرن چھ اسلام نیچوس سۭتۍ محبت کرن چھ اسلام گرواجن سۭتۍ محبت کرن چھ اسلام پننہِ پراپرٹی سۭتۍ محبت کرن چھ اسلام مگر یہ محبت
گژھِ آسُن ؤسِتھ خۄدایس تہٕ رسول سٕنٛدِس محبتس نِش اتہِ گژھِ خۄدایس تہٕ رسول سٕنٛدِس محبتس نِش گژھِ آسُن یہِ سورُے محبت قۄربان نیٚچی سُنٛد محبت تہِ قۄربان پراپرٹی ہُنٛد محبت تہِ قۄربان مکانُک محبت تہِ قۄربان باغُک محبت تہِ قۄربان پننہِ ذاتُک محبت تہِ قۄربان مگر محبت کرُن چھُنہٕ ناجٲیز تتھ تقاضس تام ییٚتٮ۪ن نہٕ خۄدایس تہٕ رسوٗلِ خۄدایس ہیوٚر گژھِ نیٚچوٗ گژھِ نہٕ رسوٗلِ خۄدایس ہیوٚر گژھُن نیٚچوٗ گژھِ رسوٗلِ خۄدایس تہٕ رسوٗلِ خۄداے سٕنٛدِس دامنس قۄربان آسُن سمجھ چھوا یِوان اوے موٗجوٗب چھُ سو ونان مول چھُ کران دُنیاہس منٛز زبردست تچہِ بچہِ چھُنہٕ حظ کران اتے چھُ بناوان باغ أسۍ دِمو سمپل مثال یہِ چھُ بناوان باغ تُہۍ چھُوا باغ وٲلۍ یا نہ چھُوا کتھ سمجھزیو سمجھاونہٕ خٲطرٕ چھُس بہٕ ونان امہِ سۭتۍ ترِوٕ قرآنِ مُقدسٕچ یہِ آیتِ مُبارکہ سمجھ امیُک شرح یہ مول چھُ زبردست دنیاہس منٛز تکلیف تُلان باغ چھُ بناوان چھُنا بناوان اما ییٚلہِ نیٚچوٗ چھُ بالینگ گژھان أمِس چھُ باغس منٛز نِوان باغ چھُس ہٲیِتھ تھاوان گُڈٲے چھُس ہیٚچھناوان دوا چھُس ہیٚچھناوان کٹٲے چھُس ہیٚچھناوان دپان مےٚ نیٖرِتھ گوٚژھ نہٕ ییٚمِس یہِ باغ خراب گژھُن مگر ییٚلہِ مٲلِس چھُ دُنیا منٛز نیرنُک وقت واتان یہِ چھُ انان أمِس بچس بُلٲیِتھ دپان چھُس ہا گوٚبرو لوٚگ سیا ؤنِتھ ووٚنمَے زوٗ مےٚ بنو چانہِ خٲطرٕ پراپرٹی مےٚ بنو چانہِ خٲطرٕ دولت مےٚ تھوٚو ژےٚ کُن ژےٚ پتھ کُن پننہِ کورِ تولاد چانہِ بیٚنہِ تہٕ چٲنۍ بٲے گٔژھ ییٚلہِ ژٕ میون وفادار نیٚچوٗ چھُکھ میٲنۍ ہا چھے نیران ٲخری ؤصیت اتھ سٲرسٕے دولتس اتھ سٲرسٕے نعمتس ہا کٔرزِ رٲچھ اتھ ہا کٔرزِ چھُس نا دپان أمِس چھےٚ نا فِکر آسان دپان چھُس ہو گوٚبرا مےٚ بنوو یہِ باغ دپان سُہ نیٚچوٗ چھُ مٲلۍ سُنٛد وفادار یُس مٲلۍ سٕنٛدِ پراپرٹی تہِ چھُ رٲچھ کران مٲلۍ سٕنٛدِس رشتس تہِ چھُ واتان مٲلۍ سٕنٛدِس دوستس چھُ احترام کران عینِ اسلام تُہۍ چھُوا سمجھ یِوان اتھ پٮ۪ٹھ چھِ حدیث بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ وٕنکٮ۪ن کوٹ کٔرِتھ میانیو بُزرگو رشتہٕ دٲری آشنٲیی چھُ واتان پننٮ۪ن پۄپھن ماسن چھُ واتان پننِس خوٗنی رشتس چھُ واتان پننِس دوستانس تہٕ مٲلۍ سٕنٛدِس دوستانس چھُ قدر کران پننِس مٲلۍ سٕنٛدٮ۪ن رہبرن چھُ قدر کران پننِس مٲلۍ سٕنٛدِ یِمن مُریٖدن چھُ قدر کران پننِس مٲلۍ سٕنٛدٮ۪ن مہمانن چھُ قدر کران فرمووُکھ یہِ چھُ یِوان مٲلِس ماجہِ ہُنٛد وفادار نیٚچوٗ ماننہٕ نیٚچوٗ وفادار مےٚ ووٚن ماننہٕ سُہ نیٚچوٗ چھُنہٕ وفادار یُس مٲلۍ سٕنٛز پراپرٹی چھُ ختم کران کٕنان یُس مٲلۍ سٕنٛدِس آشنٲیی تہِ چھُ دکہٕ دِوان یُس مٲلۍ سٕنٛدِس رشتس تہِ چھُ دول دِوان یُس پننہِ ہمسایہِ گٔری تہِ چھُ دکہٕ دِوان یُس مامن پۄپھن تہِ چھُ ترٲیِتھ ژھٕنان یُس خوٗنی رشتہٕ چھُ منقطع کران تٔمِس چھُنہٕ رٲضۍ خۄدا تہٕ خۄداے سُنٛد میانیو بُزرگو سمجھ آو یہِ مول چھُ اوے ونان نیٚچوِس دپان چھُس گوٚبرو یاد تھاو مےٚ بنووٕے باغ اتھ باغس ہا کٔرزِ رٲچھ اتھ ہا کٔرزِ سِکیور ہا کٔرزٮ۪ن پنُن باغ اہن سا سُہ کُس باغبان گوٚو ییٚمِس باغبانس کُلٮ۪ن پیٚیہِ سِکیب تہٕ یہِ چھُنہٕ دوا کران یہِ چھُنہٕ سِکیور کران پنٕنۍ یہِ نعمت ؤنِو میانیو بُزرگو سُہ کُس زمیٖندار گوٚو یُس نہٕ پننِس زمیٖن دوٗرِس نٮ۪ن چھُ کران یُس نہٕ اتھ زمیٖن دوٗرِس واتان چھُ سُہ گوٚو زمیٖندار دٔپِو پنٕنۍ نعمت چھِ سِکیور کرٕنۍ اوے کرہو تۄہہِ بہٕ میانیو جوانو سوال میانیو بُزرگو سوال ؤنِو دُنیاہس منٛز مُسلمانس کۭژاہ چھِ بٔڑ نعمت کۄس چھس مُسلمانس چھِ دُنیاہس منٛز ساروی کھۄتہٕ نعمژن ہٕنٛز نعمت سُہ گوٚو ایٖمان سُہ گوٚو ایٖمان سُہ گوٚو یاد تھٲیزیو تۄہہِ چھُو پتہ مگر مےٚ چھُو کران شرمسار مےٚ چھُو نہٕ ونان تُہۍ چھُو اہلِ علم اہلِ نظر اکہِ بہتریٖن دربارٕکۍ مُریٖد اس لیے مےٚ چھُو کران شرمسار جواب چھُو نہٕ دِوان کینٛہہ نتہٕ چھو تۄہہِ تہِ پتہ مُسلمانس چھُ دُنیاہس منٛز ساروی کھۄتہٕ بٔڑ نعمت سۄ چھُ ایٖمان ایٖمانٕچ دولت تِکیازِ شاہی ولایتو فرمو یہِ چھُ قولِ شاہی ولایت علی المرتضیٰ فرمووُکھ اگر زُوس خطرٕ باسوٕ توجہ تھٲیِو اگر زُوس خطرٕ باسوٕ خٲرات کٔرِو کیٛاہ کٔرِو خٲراتس چھُ وجر خٲراتس چھُ
اگر زوس خطر آسو تکلیف آسو دود آسو دگ آسو کن جائے گھو ایکسیڈنٹ خدائے بچائن مصیبت من ہے پنس زوس باتو خطر خیرات ہے یہ قول شاہی ولایت یل زوس خطر آسو خیرات ہے کران رکن خیراتس پہ خیرات خیراتس پہ خیرات خیراتس یوتام زو آسو بچن تکیاز خیرات رد البلا خیرات رد مگر شاہی ولایتن فرمو یل ایمانس خطر آسو تیل زو دو تیل یل ایمانس خطر آسو تیل زو دوا مگر ایمان جو بچاو تکیاز دنیا من چھو دولتو مز بڑ دولت سو یعنی زو کھوت بڑ دولت چھو ایمان چھو نا اوی چھو ایسی طریق تمام مسلمانن اس پڑھن اللہم اغفر لحینا پڑھو ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا اللہم لگے یل میں زندہ تھا یک تیل تھیزم اسلام اسپیٹ ومن توفیتو یل میں وفات دک تیل تھیزم گویا سمجھاؤ زندگی کس گزری وفا اسلام اسپیٹ اور آخری وقت کس گزرو اگر زندگی گزرے اسلام اسپیٹ آخری وقت گزرو ایمان اسپیٹ زندگی گئی زائیں تکیز انسان سن مسلمان سن دولت سے ایمان اسلام سے کیا گیسیون ایمان اسلام سے گیسیون اسلام چھ جدا شای ایمان چھ جدا شای تو سمجھے وا اسلام سے گیسیون ایمان اوی شای زندگی مانگن اسلام اس پہ موت چھ مانگن ایمان اس پہ کاتروا فکری ایمان چھ مسلمان سن ساری خود بڑ پروردگارا اگر زندگی گیم غلطی مگر یہ آخری وقت واتم تم ساتھ کرجم چھنا مانگن تکیاز انسان سن اصلی دولت چھ ایمان اسلام چھ ایمان باپت اسلام چھ ایمان باپت علی بابا نبی نانا قیادت ہو تو ایسی ہو گلا سجدے میں کٹوانا شہادت ہو تو میں نو بزرگو جوانو باوندو چننگاش اما مالش فکر آسن مینز نیچوز گسن یہ دولت گسن زائی امیز گسم نی باگش دولت راوی امیز گسم نات سکی اپین امیز گسم نچورنن امیز گسم یاد روزن میں کیتیا کل چباگس من نیرن تچوز دپن گبرو ات دولت سا گرزراش اتھا گرزراش ات نعمت یس میں بناویت بہت دراو سی مگر ات پراپرٹی کر رچ امس سند امیک پراپرٹی ہز فکر یہ دپان آخری وقت گھس سکیور مینو بزرگو یتھے پہ مسلمانس ساری کھت بڑ دولت سہ چھس ایمان سہس نا میانس تاجدارس نا چھن یہ فکر کی تھی دیہوس ات چیزس بدل تو اجر اما کت چیزس اجر تیل منگان یل مزور دہ آس کورمت وچھو بہ کیا اجر منگو تہ بہ دپو مے دیو شامس شات یل میں دہس تہ بیل تلو اتھس کت یل حس بہ مزور آز مزوری کر بہ کیا منگو تہ شامس پونس بہس آمت کلر کرنے مکانس دہس آس نہ مے اکس کمرس تہ کورمت اکس لبہ تہ 10 پھٹن تہ کلر بہ منچنا شامس بہ دپو تہ مے دیو اجر اجر چھ تمس دیوان یم کی کورمتا یم کا کاما تاجدار چھو فرماون قل لا اسالکم علیہ اجرا بہ چھسو نہ تہ اجر منگن کی اما کات بدل چھن اجر منگن گڈ چھنا وچن کام کیا کر تاجدار فرماون وچھو ہو میں کیا کور تہند باپت طائف کس بازارس مز گوس لا پائی مبارکن لاڑیم نالانی مبارک خون مبارک وت یوتا مگر بنا چھسو نہ تہ ات بدل منگن تکیاز مے ہا کر تہند باپت محنت تو انمو جہنم مز کڑت جنتس
میں کر تہند باپت محنت جنگ عہدس من گیم دندان مبارک شہید بنا چھسو نو تو اجر منگا کے میں کر تہند باپت محنت تو انمو جہالت مز کڑت تو انمو نورس کنت تو انمو جہنم مز کڑت تو انمو جنتس کنت تو دتمو ایمانش دولت ایمانش دولت کم دژو جناب رسول کریم دسنو ناس ایمانش دولت کم دژو جناب رسول ہے توجہ تھیو مے کن ایمانش دولت دژو رسول کریم چھو دپن تاجدار چھو فرماون ات چھو نو با اجر مانگن مے تل کافی تکلیف تہند باپت تو آسو نظر گسن احدک میدان تو آسو نظر گسن جنگ بدر تو آسو نظر گسن میون پتر یم سن دل مبارک کرنا آو تو چشناو تو آسو گسن نظر مین زینب تو آسو نظر گسن مین لخت جگر یم سن حمل چھنداو تو آسو نظر گسن میون امام حسین یم کربلا کس میدانس مز پنن اہل عیال پیش کر تہند باپت مگر بنا چھسو نہ یمن چیزن اجر منگن بچھسو نہ اجر منگا کے تاجدارہ تیل کیا چھک منگن دپن میں دتمو ام بدل توی بوڑ اخ چیز سچ ایمانچ دولت توی کرمو ایمان عطا توی ماتنائمو جہنم من جنتس کنت توی حد دتمو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ توی حد دتمو کلمہ حق توی حد بنیو مسلمان تبا ایمان توی حد دتمو یہ بڑ دولت دنیا اسمز یتنا گوسون چور فرمزا یتکڑ ماج فکر چاسن نیچی سز اتھائی پڑھ تاجدارس فکر پنہ امتچ دپن دیرن نیرن تہ دپن ہو ات نعمتس نا گوسون چور یون کے اتنا گوسو شیطان یون اتنا گوسون چور فرن کے اتنا گوسون مسلمان لباس لاگت شیطان یون کے اتنا گوسون مسلمان لباس لاگت ظالم یون کے باچس دپن تائی گوسون ایمان اس دولت چھن یہ ایمان اس دولت گسو مرنس تائم روزن برقرار تاجدارو یہ کم سید روز دپن بچھسو نا اجر منگن بچھو منگن ایک ایمانس رشت سیکیورٹی تاجدارہ کیا الا المودت فی القربا بچھو منگن تہندس ایمانس رش امام حسین ہن محبت اہل بیتن ہن محبت ینا چھون اجر یہ چھو تہندی ایمان سیکیورٹی یعنی یمس ایمان بچاون چھو ایمان تو محمد نے دیا ایمان تو میں نے تاجدار نے آپ کو دیا ایمان کی دولت سے آپ کو فیضیاب کیا گیا اب معاملہ یہ رہا ایمان کی دولت مرتے دم تک کس کے پاس رہے گی بس اس کی ضمانت یہی ہے ایمان اس کے پاس رہے گا جو حسین کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا ایمان اس کے پاس رہے گا جو اہل بیت کا عاشق ہوگا دیوانہ ہوگا یس اہل بیتن سے محبت کرن وہ اوئی رب فرماون قائد انقلاب فرماون امی آیتک شرح فرماون رب چھون دپن اے تاجدار یمن دب بشو اجر منگن دب ہم مالس چھن اجر ضرورت آسن ہے تاجدارس چھ تہند غم یہ چھ تہند تاجدار امس نا چھن تہند اجر ضرورت تیل کیا الا المودت فی القربا بچس دپن باغس گسون سکیپ پین ات کریو سپرے بچو دپن باغس گسون کیوم پیون ات کریو گڈائی بچو دپن باغ گسون کمزور گسون یہ کریون سکیور ات ترایو کھاد ہنا دپن بچو دپن ایمان جتمو دولت اتنا گسون دچن کھوڑ ژور یون سہ گسون ایمان یون ژور ہاں ٹاٹھو اتھا گسو رش بن سہ رش چھو اکے چیز ہاں جگر گوشو سہ رش چھو الا المودت فی القربا تو کریو امام حسین سے تو کریو کربلا سے محبت تو کریو اہل بیتن سے محبت تتھائی پاٹ یہ پاٹ مسلمانس ایمانس رش کرنک حق چھو کرتو ایمانس رش منت چھون تاجدارس تھاون کے کرتو باغس رش منت چھون مالس تھاون کرتو باغس سپرے منت چھون مالس تھاون کے کرتو ات ایمان کس دولت سکیور ات چھون منت تھاون تاجدارس کے سکیور گسو اکی چیز سیت یت پٹ علمو سو دپن نائی گسو سوار یہ چھو نوسن ناو یہ چھو سیکیورٹی تو ضمانت تہندس ایمانس تو کریو امام حسین سیت محبت ایمان دولت گسون چھنین مینو بزرگو تو مینو جوانو امام حسین سدیا کر محبت مین تاجدارن اک دعائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی اما امام حسین